ona će da vas blagoslovi i naša. Volela bi ona da te vidi život i zdravo i srećno. Samo ti meni jednom priznaš, da li ti je moja kumica prirasla sa srca? To preli šiptari šumbukur. Onda da se ljubimo, kume! Šta bi li ona? Njen pristanak? Man, želi gajle. Svetlana! 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 Kaži Dragička! Dragička. Došao mladoženja na konju da te prosi. Jeste? Gde? Evo ga, ovaj mladić mi 40 leta nema. Gde si dosta bio? Ljubavi. Što čekam? Radimo na starogradskom groblju onako čovečanski kako priliči i kako naši običaji nalazi. Niko da se ne bruka, ni čerka, ni zet, ali kumašin treća. A i čovek da ispuni svoj amanet pred Bogom i pred ljudima. Živeli! Živeli! Jednom da te ne plavo. Ajde. A vi smo ga ovo sinoć odkopali. Konsta, vidite konsta. Ja sam prvi. Ajde, govori, ne. Ajde, Spasi šta ne gledam, pravima! Gospode! Stavi, gospode. Granica zatvore. Ptica ne može da pre. A ovo ćete sada raditi? Hoćemo sad da radi. Sad samo da bi sutra isti se dozvola od tvora. A posao ti strpi, je. Od koja ti je razlika? Ovdje je tako i bolje. Pa ćemo zajedno da ih sahranimo na starogradskom groblju. Oca i sina. Neka su u smrti zajedno kad ih je život razdvojio. I zavičaja se ne može nikuć.
će da si peški to da čuje. Ako gledaj mene pred vrst, to presuda nije predvidjela za skije, nema poslednje želje. Ovako će se vršiti svi neprijatelji šiptarskog naroda. To szczęście początku zawsze się. Gdyby ból obcy był zawodniły dziękuję Ci. U prizerskom kraju, osim bogoslovije, ima još 8 monaha koje obezbeđuju nemački vojnici u manastiru Svetih Arhangela. U manastiru Visoki Dečani više od 30 monaha štite italijanski vojnici, kao i 20 monahinja u patrijaršiji i sestrinstvu u manastiru Budisavskog Klina. Švedski vojnici obezbeđuju 8 monahija manastira Gorjevskog istoka, a ruski 8 sestara manastira Sredice. 3 monahinje štite američki vojnici u manastiru Dragance kod Gnjila. Od dolaska Hvora i Umnika na Kosovo uništeno je 108 manastira i crkava. I vraćanja više nema. Pošto prezidira stop ima pauza, kad posljednje da ga nema, gotovo i vraćanje naj. I nema da svi samo čim krenu pred ovom. Sad se vratite za fotografiju tajnicu, koji siđite dole.